Puang tata lu manu di taga gete gani sapatu puang masa busanda lah ko di boleh tapi tangumpu jadi dega ga di sepake kalau bisa di furki coba memakas di papi nadingnya teka lo loke bulan ke rohani atau bulan ya anu siti bulan season siti baik gosip lo pidang puang ada sih kan gadis semandre Pak Muhammad lalu totongan ke pasteng dan wadoro orang dulu ke tu paham aku dua tengok si buku tengok aku si nampu aku nanti masuk tuh santra uri nih tak bahe pesannya mesti mantap kak baru buku tengok nanti tiga nervik luan kaya balik aku tuh mesti pakai ciga sangrak balik kan juga mau tumbuh aci bini ini matuk mana sunas tiga nerok Siti oh Siti Iga tuh. Aji sampai tingkah enak. Puangi lo kau semandre. Enggak sejiwasa. Kalau cerita, enggak gosip baru Siti. Gosip baru. Rohani. Wih, aku mandre aja. Wih, nyambut mi malu putu kadianan ringu. Engkau nak cede bakro. Wih, lo tuh kawih gerlo ke pai. Tahu ande matok ku kasih. Nampun nak malu putu nak asal di nah. Acar itu bawah nih dulu nah. Dulu malah tak nandre. Mi balik nandre mau akada dega Siti udah megapung pungam ko tuh. Pak cedek bawah Bang Haji. Mega ye. Kapur sisa nih saya ketua lama nih. Jangan mego andre pak belum kadian teh mandre dele tapi melupu tak sedemi terbalik itu. Jadi Sita to ke tuh wal sedih lu orang lu ke dia lah tapi mandre. Itu dan ke tuh. Anggap saja saya yang punya rumah. Itu dan mandre gelo pandre beli lagi Siti. Bulu pengkang. Kalau bilang kebeli mau amat lah, muka sedih gelo dah Siti. Ada dagar timo pangajina campu anu, terus bombana. Kali nak. Enggak sini namu. Lu putong ki pangaji. Lu ambil ya. Pangaji bo. Dia makon pangaji. Kayak purkat makonnya. Oh Siti. Ada nak rendra doi rohani di. Boleh we. Itu susah kasar itu. Pamule na gora. Ya maju tani doi ku nalai rohani tu doi itu. Piko cilan pangaji rohani itu. Malah tuh pre doi bang malah tuh dia koperasi. Kamu ngosong ya, pusing-pusing asal lo pinter nih Pak. Diklik makanya sono jarang ngarodo. Indra tumpunya rohani Indra. Piko Indra ngapain lo? Anak to lu apa sih hari kesini sih banyak tahu tuh Pak. Masa ketutu di boleh malam dia nelok mabor, malam sedoi bang made dabor. Pidang ya Pak. Kawin mukosa di bola Nah cokak pidang meto. Pak nyamet tuh ngabali tahu itu. Nyama bawa dia nelok sesa. Apa ya nyimak mencari istri. Nih panggilan serasa. Belum panggil Pak Nade kami sedih banget. Ini ki ada mana topi wasa. Ini masuknya ambil Siti. Soal Pak Wajmi mana sih? Anu pe. Ya Andre enggak nih Pak lu kita hutu ya pamit aku. Itu orang silang kali Andre lu puang. Dia sudah jampang ke sini matok fur semua yang minum tugan Anda roh. Jam betul lumpuh meto. Taruh meto. Anak bernemu. Rakon cari-cari ku iya. Emang domba-domba sedih berberoku. Iki serem mbek cerita Kak Kondro. Situ rasa Siti. Seruntuk saja sompah. Ya senapong aku romo cika. Puang. Teko seba teko. O sebai. Elo kalau mencapai lecet melapa cari-cari ya deh. Pak tata leteng dita. Magi sih mak. Are cari-cari tama melapa seba Pak Masa sendiri rumah domba tuh berbero ko sebelah semakan maga Kak. Tadi mbak tuh mah berberota. Mencerita kita panggil di sofa si bayan pasti. Ya timun anak-anak ya. Acap tuh mbak seba apa selet-let. Mari melokan leper seba Mama celok leper kati cari-cari rodo. Jana dade. Anak Acap apa selet-let tuh karena beda kan foto foto. Lepak mana cari-cari tuh di seba lo kalau masuk. Ya mak. Susah master di seliwang. Aye, pengen di sampah. Aye, Pasiti. Aye makku motong. Kang. Aye yang cantik, tepat ke makku. Harus pada itu.
Harus pa ditongko ya, Pak. Ko de mendre sa sumatuk nan mana balik ko rodo. O sebe purna lepekan nu sebe he. O sebe. Bek. O sebe purna. Woi, sebe mau pak telefon sebe he lompa kapuru kapuru eh. Sama sudah culek Kak Mel. Nana itu mana mana pak telefon ke sini he. Tuh suruh lepe. Yang kemana nih kau kan kamu?